internet pek zo chak em data saving dan panga tungtuma hian panga application download ngai mi lawin panga setting dan tungtuma hian kan en dan a sei chu sei deuh mai thia ma se a top thlengin in data kha azo chak em a in buai ṭhin ani tro booster te thun angai thina data a ran pa in chek som thum man som liman som ngaman 1 GB nikhat chung man thei lek lek emo unlimited 1 day unlimited thun te ngai thin tro khatiang thun ngai lo tur khan in data pack in internet pack pa ngai 1.5 GB kha nikhat chunga zo mai lo tura data saving dan poimo deuh mai setting poimo deuh pa panga oma tu ma kan kiron ni application download ngai mi lo ni setting poimo deuh mai ani wangin a top thleng min lo thir sak turin thir tu te kan som sa cheu ni video kan hal mai la screen record akalang kan screen record a chong hin kalta tro hey kan en ula setting a hian kan en photanga Play Store kan en lenga YouTube application kan en lenga Facebook application kan en lenga atop pera WhatsApp application kan en don ni setting tur poimo deuh mai achen chu off tur te omanga achen chu on tur te omanga chu kan thir don ni atop thengin uluk teng kan lo thir don ni mom changin man molawila kan thiat chian theih nan khan chiang deuh thleka kan thiat theih nan khanin mom chang deuh thlekin ti kan tum don nia re deuh poni se atop thengin lo thir don nia in data pack azo chak em kha in buai thin khamo chumi buai na ta chu in ta chho ve thinan hei poimo ni ama sabera jo setting a khan kan lu tanga phone setting a khan kan lu tanga chuan an thai chawang kan thai chawanga ama sa chuan apps a hian kan en phutang apps a hian kan en phutanga chuan a hnuwa battery performance hei kan en masanga chuan antenna kan bek lokanga hei application YouTube kan hetanga kan meta ti khan YouTube hi ka mangta ni YouTube application hi ka mangta chuan ka du to lo huna ka en zo to huna kan ka off atro kan phone kan off kan active ni ma se internet kha kan data ha kan off si lo chuan internet te khalo pot ve ngar ni ti kan phira poimo chu minute tom kan phone kan off to nuwa minute som nu khan internet pe mang thei to lo turin ama lo off mai tur khan set dan ma chu kan thri don setting a hian kan lu tanga setting a khan kan het lenga setting a kan heta chuan application a hian kan lut photang apps a khan kan lu tanga chuan manage apps a hian heta kan lut leng manage apps a khan kan lut leta chuan application chi sang heta hian ron lang ta ni mo kan application nei ho jong kan download te po download lo te po ni se atamani chuan heng ho singa hian avai hian in ti the chuan apoi lowa background data ka off tur ania hei api kin kan man rim bi kho chu ki chuan x recorder te ka mang rim ta nang ni pon in mi thawanga hei YouTube mo YouTube in mang rim thawanga ke chuan YT studio te ka mang rim ta ni chuan adang te po Instagram ti te WhatsApp ti te mo in mang rim em ni WhatsApp a hian kan met chininge WhatsApp ka kan met ta chuan heta hian data uses ta kan hetanga data uses a hian kan hetanga chuan a hnoi bera hei en ula background data chuan ka off mo chuan ka off chuan hei en ula foreground kan man laya hemi WhatsApp application ka man laya data lo in call khom chu 5.6 MB ania chuan background a chuan hei engvak ma ka man lo hi 1.9 KB chu tlem lu to kani ma se MB atama GB atama TB atama tro kengja khan hmang tlem ni mo background a khan hei internet pack a helo khan hei in off to ni hela in off to ni hei ti hian alo omanga off in an check okay tiang kha ai off mai to ni mo khan kan thete mong tro hei data usage zone a khan hela hin hetanga chuan background data kha hela hi off to ni background chuan application tang in man rim ho ha YouTube kan het lenge chuan hemi zone a hian kan het lenga chuan hei background data ka off hi mo YouTube a hi chuan kan mang hemani hei
foreground na hian 5.89 GB ka hanga ma se background na hian 1 MB po tung lo ni GB foreground na GB chuang ka man lai khan background na chuan 1 KB 1 MB po tung lo ni MB sang khat KB sang khat le som li kha sang khat le som hi zo kha 1 MB ani hei 1 MB po ka mang lo kha off fix tur ni application in han tum ho kha in du le he ho zong sung poi off fix mau la poi lo ni kha background data kan lo man ve reng off tan chun ta se kan pe ka nga chuan kan bek leng application app sa bok hian kan lu tanga app sa bok hian kan lu tanga mine sa bok hian kan lu tanga chuan application kan man tam ho bi chu enge hei hi pon PUBG kan ya tro PUBG kan ya PUBG hian kan me tanga chuan ni chin khan data uses akan kan ena tu na chuan battery uses hian kan in be thung battery uses hian kan in be thung na chuan hei no restriction ti in allowance ka tro no restriction ti kha close apps after 10 minutes of background activity anh tini close app after 10 minutes of background activity he ta hian kan select don nia ta hian no restriction ti khana nga ani emo never ti khan emo nga nang mania chuan never ti chuan kan man to lo nu mo tuna entinan hei PUBG ni ta tro hei ka petta ka khel pe to lo huna ka bek ta ni ama khan internet khalo pot ve char ni kha off na tur chu hei ni ta ni hei mo close apps after 10 minutes of background activity ti kan ta nga tuna internet khalo off lo ko ni ila 10 minute nuwa chuan background na data alo po ve char kha alo man ve char kha alo to mai ton ni kha internet pek man claim dan tur ti kan chen la wa zo chak em mai zo zum kan ti chin kha he hian an veng alo veng ton bek leng an bek nga chuan application tang ho po he kan en ve kan he ho po hi block blast he application kan download bi khan ta chuan ti kan heta chuan data uses akan kan het ko tanga chu mi zo battery uses akan kan het data uses akan kan heta he po background ka lo off lo ni background ka off nga ti khan en bula he alo man tam dia chu foreground na 292.9 MB hanga background na 42.2 MB lo hang ve tho ni he hian internet khalo pot ve reng ni ka man mi lo kon ti khan he background kan off ta kan background chuan battery uses akan hilai zona kan het leng la zona kan het nga chuan close apps 10 minutes close apps after 10 minutes of background activity ya kan ka ta nga ka background ya ka zo ni ti khan in man tam ho bi ka kha mo application in download to in man tam ho bi ka kha entina hei Google Chrome te oma hiang ho po hi in mang tamin ka ringa filter search nan person nan Google akan in lut ka ringa he point tula data uses akan het nga background ka off chuan battery uses akan hen lenga chuan he po hi battery saver ti in ka dari mata internet chola internet pek data chola lo mang ren phone hey 10 minutes ayan ka ta khan ti khan in ta vek ton ni ti khan setting ami chu kan off tur emo kan on tur emo ti kha kan set to chuan Play Store hian inang Play Store hian lut den Play Store hian kan lut tanga chuan profile icon hi in hunga he ta hi profile icon hi hung khata kan he tanga chuan ta hian an hoi na ma setting kilo omang hei setting kilo oma setting akhan he tanga chuan network preference ti akhan he tang network preference ti akhan he tanga chuan he ta hian en ula auto update apps anh tia auto play videos anh kini patni setting tur oma he poi kan en ton ni auto update apps tia kan hetanga chuan nang mania chuan update all apps over Wi-Fi and or mobile data ai ti na mai thia heta hian nang mania chuan heta hian tikanga ti chuan don't auto update apps ti in ka ta mo he hi don't auto update apps tia kan in ta fik don ta hian helai zona hian noi bela khan ti khan in ta anga chuan an hoi chia kan khem manang chu mo auto update apps tia kan hetanga chuan nang mania chuan heta hian mai thia
cái ta hian in select vek don ni on hoi ber don auto update apps tia khan in select vek don ni ti khan auto play videos hian kan met lenga ke chuan don auto play videos tia kan ta nang mani jon heta hina ong mai thia ani lo pan heta hina ong mai thia apa khan na mo pa hina mo khan ong mai thia apa thum na khan don auto play video ti kha kan da don kan select don ni okay kan mai don ni ong jia chu play store kan han ona videos ani jon video kha automatic in alone play mai zela tro kha khan internet te ka hi pan kha kan avian na turin internet te hik lo turin data hik lo turin dek liang chuan youtube hian kan en vele thong youtube khan kan lut ta a profile icon pok hi anoi lama profile icon pok kan hedanga chuan helai hian achunga hian setting hi omanga setting hi kha kan hedanga chuan kan thai chawanga data saving heta ko hin pahi setting tur omni data saving ti kan hedanga helai kan set zawa helai hian data saving hian on tur oma chu kan on zawa helai hian quality nang mani a chuan video quality ti na ma om mai thei quality ti kan hedang ni data saving ka heta a hei ti po kalola on lo ni hei hi on tur ani off tur ni rawin kan on nga ti kan on vekang kan be kanga chuan data saving kha kan on to a quality an kan het lian quality an kan hedanga chuan heta hian nang mani a chuan auto video quality on mobile networks anh tia auto recommended anh tia heta hian nang mani chuan in tik mai thei chuan data saver tia hian ka ta mo data saver tia khan in danga anoi mi po hi auto ni lawa khan higher ni lawa khan data saver hian la hin tik ton ni ti khan set zone mai tela ya om chuan anoi a hian in da mai ton ni kan be kang a ti khan lo en ula ai play le khatia data saving mota in on ma khan ai play nga in on no khan ai play lo kha no en sin don ni on manin ato ta kal liang Facebook application ai kan lut lenga Facebook application ai kan lut ta chuan heta profile icon in bo nga ta hian tro ta hian hedanga chuan he lai kan hen liang setting kan hedang ta khan kan heta chuan heta hian setting ti oma heta kan het liang setting ti khan setting ti kan hedanga chuan kan thai chawanga media ti kan zamang media ti kha kan hedanga chuan nang mani a chuan optimize ti na om mai thei optimize a om chuan data saver ti khan in select don ni chuan anhoi a hian on mobile data and wifi ai tia heta hian om mai thia chuan never tia khan in da mai don ni never tia khan in da mai don ni chuan anhoi lia hian reels start with sound on hi ai on sign oma reels in play che kha asang khalo om ha to ni do nge do lo ke chu kha chu nang mani thu no in do len off ngai do len on ni don ni an be kam than kat se je ni mai than kat se jawa video hi automatically in play thina kha hei in play ni lo mo ti khan no ti le don ni than kan zo le so a to be tan WhatsApp application a hin kan lu tang WhatsApp application an kan lu tanga ke chuan setting a nang kan lu tanga dot pathumin thai kha kan lu tanga chuan setting hi kan hitanga chuan kan thai chawanga storage and data tia kan hitang storage and data tia kan hitanga phone muang tang chut appear na all sam ber chu helai kan ti thin khamo ala pon video ka sem to lahi in hitanga network uses akan hitanga chuan anhoi bira hian reset statistics ti kha in hitanga kha tan helai reset khain hitanga ti khan zo WhatsApp pai thol dan phone muang tu tang chut thing ti thol dan all sam ber ni kha an be kang chuan storage and data kan lut ta tro kan thai chonga hey media auto download noya hian when using mobile data anh tia when connected on wifi anh tia tro when roaming anh tia heng ho pathumi kan phetanga set dan tu kha omani chu kan phe ho lokang when using mobile data kan phet ta nang mania chon heng ho hi anh tik vekang heng ho hi off factor ni anh tik vekani chon off factor ni chuan okay ti mai chon ni
hi ông giờ chân là cái nào cần hiện còn when connected on wifi anh tia hi po hi kan hiện chân nào hi cái chân có off cái đó off ta nang ma ania chuan anh on fek anga khaka automatica khalak te video te file te loin download info na loin gallery loin call khom mai thin kha automatica loin download khanin internet pick upload heka video ni phe chuan video te chu aliana mp4 liana khakan internet pick hmang chaka in internet pick kha zo zum zum ani kha kha off chuan in du chia kha in selecanga in download mai don ni in download to mai don ni chuan okay kan mai don ni apathum khan when using mobile data when connected on wifi when roaming ti kha in hedanga in off fek don ni hi alo in tikani chuan off fek don ni ti khan okay kha mai tur ni ti khan ka off fek ta tiro chuan chumi lo po chu hei an profile icon a hian in hen hedanga media visibility ti kha off fek angai ni hei po hi kan bet chang I button hi kan hen lenga anan thai chawanga thai chong hei media visibility anh tia media visibility hakan hen lenga chuan hei default la omatro nang mania chuan default la emo yes a emo a om mai thei no tia hian select vek turan om zia chu tuna profile ka me keima kania keima ina he phone ka wathon thim file poni se thalak poni se video poni se ka wathon thim ka default la om chuan automatically allowing download ta chuan internet pe kha hmang chakan ni kan no tia hian ta vector ni no tia kan select anga chuan kan ina chuan thian te poni se in chung kan lai na te poni se u na te poni se no tia kan da vek anga ma se thalak kha aron lut emo video aron lut emo file aron lut emo kha in du jong che kha in vat pe tanga kan download to mai don ni kan en lokang khatia ka off vek kan te leng khatia ka off to nuwa kan hei thalak ka wathon ta hei kan te tang hei mo amai na in download mi lo mo hei anh download mi lo hei ka du kan me che kan in download tanga chu vum tu mi chim om vum tu frau kan ti li bum hang te ho laka kan hin thena pakhat po ani hei poi mo khop me ka kan lo sit ni don ni kan me che nga ka download to chawang chan ka download tanga in du che ka in download tanga in du lo ka chu chang kai ti lo ka chu hei in download lo mai don ni vale kha ti song kha du to kang kha ti song kha internet pek het em mai zo zung mai kan ti thin data pek data zo zung mai het em kan ti thin a ven dan panga kan an thiro the chung se application ngai mi lo na setting dan an kha kan du to nga ka video hi thain tia chang kai puyen shop pui te ni ngai chuan min lo like sak bi ula mi dang te po min lo share dan sak turin share tu zong te ka som chewa tin ka channel hi in chang kai pui zong thain ti zong in lo hlok puya in lo hmang chang kai ve te ani ngai chuan in lo subscribe sak turin share tu zong te ka som chu ale te ka video chang kai tak kan mo tu lang chi YouTube setting dan tu ting chang a po khan kala siam han lawa phang te bo kha ni kan na en sin som zel don ni tu na ta chon tu to la te tu zong te ni sa fain mang tha le